Hari abantu ubona buri munsi ariko ntumenye ko ibyemezo bafata bishobora kugira icyo bihindura ku buzima bwawe. Muri abo habamo abayobozi bakuru b'ibihugu ndetse n'abacuruzi bakomeye. Ariko by'umwihariko ndashaka ko tuvuga umwe mu bagore bakomeye mu Rwanda, umwe mu bagore bafite ijambo, ushatse wavuga ko batinyitse kurusha abandi, akaba ari umwe mu bantu bafata ibyemezo bikagira ingaruka ku mafaranga twese n'abanyarwanda dukorera nubwo tutajya tubimenya. Nkimara kumenya amateka ye nibwo nasobanukiwe ko ari umwe mu bagore twakwita ibikomerezwa mu mateka y'u Rwanda, akaba umuherwe ndetse n'umuyobozi ufata ibyemezo bigira ingaruka ku banyarwanda bose. Soraya Munyanahakuziyaremye washakanye n'uwahoze ari umukinnyi ukomeye w'ikipe ya Rayon Sports ndetse yakiniye n'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu munsi Soraya ni guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Ariko kuba guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda sicyo gituma inkuru ye ibidasanzwe gusa, ahubwo tugiye kurebera hamwe urugendo rwe rw'umukobwa wavukiye i Burayi agakurira mu Rwanda, akajya kwiga mu Bubiligi, agakora mu mabanki akomeye ku rwego mpuzamahanga, akagaruka mu Rwanda hakaza kuba umujyanama wa minisitiri, haba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, aba deputy governor wa BNR cyangwa se umuyobozi wungirije. Hanyuma mu mwaka 2025 aba umugore wa mbere mu mateka y'u Rwanda uyoboye Banki Nkuru y'Igihugu. Ni umwe mu bagore bahabwa amahirwe yo kuzagira ku gasongero k'ubuyobozi mu gihugu. Ariko se Soraya ni muntu ki? Afite iyihe mitungo idasanzwe imushyira mu myanya y'imbere mu bagore barigwije kurusha abandi mu Rwanda? Kandi se niki cyamugize igihangange nk'uko ari? Uyu munsi ijwi rye rikaba rifite uburemere bukomeye cyane mu bukungu bw'u Rwanda. Nguhaye ikaze. Soraya Munyanahakuziyaremye yavukiye Buruseli mu Bubiligi mu muryango w'Abanyarwanda, ariko ubuzima bwe ntabwo bwakomeje kuba ubw'abadiaspora kuko ababyeyi be bagarutse mu Rwanda Soraya akiri muto cyane, kuko yari afite imyaka hafi 5 y'amavuko. Mu biganiro aherutse gutanga, Soraya yavuze ko se umubyara yari umunyamategeko, nyina akaba umuganga, kandi yavuze ko yahisemo kwinjira mu bijyanye n'imari kuko yashakaga gukurikira inzira itari yarakurikijwe n'abandi bo mu muryango we. Ibi bitwereka ko kuva mu ntangiriro atari umuntu wajyaga gusa aho abandi bamwerekeje. Soraya yakuriye mu Rwanda, yiga mu mashuri arimo APR Rugunga na École Belge de Kigali. Nyuma yaje gusubira mu Bubiligi gukomereza y'amashuri, aho ni naho yinjiye mu bijyanye n'ubucuruzi n'imari. Yize business engineering, yibanda kuri finance na marketing muri Solvay Business School ya Université Libre de Bruxelles. Nyuma yaje no kwiga international management muri Thunderbird School of Global Management muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cye Soraya yasobanuye ko gahunda yize mu bijyanye na finance yari ikomeye cyane. Batangiye ari abanyeshuri benshi cyane, ariko umubare w'abakomeje kugera ku rwego rwo hejuru waragabanutse cyane. Uyu munsi abantu benshi bamuzi nka guverineri wa BNR cyangwa se uwahoze ari minisitiri, ariko kariyeri ye yatangiye kera cyane. Mu Kuboza mu mwaka wa 2002 Soraya yatangiye gukora muri Bank of New York i Brussels. Nyuma yamaze imyaka hafi 6 muri BNP Paribas Fortis akorera mu bijyanye na financial institutions. Ibyo byamuhaye ubunararibonye bwinshi mu bijyanye n'imari, risk management ndetse n'imikorere y'ibigo by'imari. Nyuma yaje kujya muri ING Bank i Londres mu Bwongereza, aho ni naho yageze ku rwego rwa vice president akora mu ishami rishinzwe financial institutions na financial markets risk management. Ibi bivuze ko umwana w'umukobwa wavukiye Buruseli mu Bubiligi, uvuka ku babyeyi b'Abanyarwanda, yaje gukora mu bigo bikomeye cyane by'imari mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, aza kuzamuka kugera ku rwego rw'ubuyobozi muri ibyo bigo by'i Burayi. Ariko inkuru ye ntabwo yarangiriye i Londres gusa, ahubwo niho igice gikomeye cy'urugendo rwe cyatangiriye. Mu mwaka 2012 Soraya yagarutse mu Rwanda. Yagarutse afite imyaka myinshi ubunararibonye mu rwego rw'imari mpuzamahanga. Yabaye senior advisor wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, umwanya yagiyeho kuva muri 2012 kugeza muri 2014. Yavuye muri banki z'abikorera mu Burayi atangira gukora mu rwego rwa leta. No kuvuga ko atarakireba gusa uko banki zikora, ahubwo yatangiye no kureba uko ibihugu bikora. Yatangiye kureba uko politike zikorwa nuko zikorana n'ubukungu, uko ubukungu bushobora gufasha igihugu gutera imbere n'ibindi nk'ibyo. Mu Kwakira 2018 Soraya Hakuziyaremye yagizwe minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Yinjiye muri kabine mu gihe u Rwanda rwari rufite intego yo guteza imbere inganda, kongera umusaruro ukorerwa imbere mu gihugu ndetse no kwagura ubucuruzi. Muri icyo gihe kimwe mu byagarukwagaho cyane ni gahunda ya Made in Rwanda. Mu ijambo rye muri Rwanda Day yabaye mu mwaka wa 2019, Soraya yasobanuye Made in Rwanda nk'igikoresho cyo gufasha igihugu gukomeza guhangana ku isoko mpuzamahanga, kwigira ndetse no guhindura imyumvire ku bicuruzwa bikorerwa imbere mu gihugu. Kandi ntabwo yari minisitiri wicaye mu biro gusa, kuko yagiye ahagararira u Rwanda mu biganiro by'ubucuruzi n'ibihugu bitandukanye.
yagize uruhare mu biganiro by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, harimo n'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri 2019 ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bufite agaciro karenga miliyoni 129 z'amadolari, kandi ubufatanye mu koroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwari kimwe mu byari ku mirongo yagombaga kwigwaho. Muri make, kariyeri ye yari ikomeje kuva ku rwego rw'ikigo kimwe igana ku rwego rw'igihugu ndetse n'urwa Afurika. Muri 2020 COVID-19 yahungabanyije ubukungu bw'isi, ibihugu byinshi bifunga imipaka. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka burahagarara cyangwa se butangira kugorana. Abacuruzi benshi barahombye, inganda zigira ikibazo cy'ibikoresho, abantu batangira kugira ikibazo cyo kubona amafaranga. Muri icyo gihe Solaya yari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, yagize uruhare mu gucunga ibibazo by'ubucuruzi bwo mu gihugu ndetse n'ubwambukiranya imipaka mu gihe cya COVID-19. Kuwa 22 Werurwe 2021 habaye umuhango wo guhererekanya ububasha hagati ye na minisitiri mushya Beata Habyarimana. Ariko Solaya ntabwo yari agiye kuva muri leta, ahubwo yari agiye kujya ahantu hari hafite uruhare rutaziguye kurushaho ku bijyanye n'amafaranga y'igihugu. Kuwa 19 Werurwe 2021 Solaya Hakuziyaremye yagizwe umuyobozi mukuru wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Aha niho kariyeri ye yahuriye n'ibice bibiri yari amaze imyaka myinshi yubaka: politiki y'ubukungu n'imari mpuzamahanga. Yari yarakoze muri banking, yari yarakoze muri risk management, yari yarakoze muri foreign affairs, yari yarabaye minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, noneho yari yinjiye muri Banki Nkuru y'Igihugu. Kandi Banki Nkuru y'Igihugu ntabwo ari banki isanzwe nk'izindi, ni institution cyangwa se ikigo gifite inshingano zo gucunga imikoreshereze y'amafaranga mu gihugu ndetse n'ubukungu. Ubukungu, kugenzura ibigo by'imari ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye bigenga ubukungu bw'igihugu. Ni ukuvuga ko amafaranga menshi cyane mu bukungu bw'igihugu mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye anyura muri systeme BNR igenzura. Kuwa 25 Gashyantare 2025 Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamugize guverineri mukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Yahise aba umugore wa mbere mu mateka y'u Rwanda uyoboye BNR. Uyu mwanya ntiwari mushya kuri we kuko yaramaze imyaka 4 ari umuyobozi wungirije, ariko kuba yarabaye guverineri byari ikintu gikomeye cyane mu mateka y'ubuyobozi bw'abagore mu Rwanda ndetse no mu rwego rw'imari. Kandi ntabwo byarangiriye aho gusa, kuko muri 2025 Solaya yagizwe chairperson wa Alliance for Financial Inclusion, aba umugore wa mbere uyoboye uwo muryango mpuzamahanga. Uwo muryango witwa AFI mu magambo ahinnye, ni ihuriro rihuza ibigo by'imari n'abagenzuzi b'imari bo mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu guteza imbere ubukungu. Ibi bivuze ko ijwi rye ritakiri iry'u Rwanda gusa, ahubwo ritangiye kumvikana no ku rwego mpuzamahanga. Solaya Hakuziyaremye ni umuntu ukomeye cyane mu gihugu kuko ni guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda, ayoboye ikigo gifite inshingano zikomeye cyane mu bukungu bw'igihugu. N'ububasha buturuka ku mwanya afite, ariko hakiyongeraho n'ubunararibonye budasanzwe kuko yakoreye ibigo byinshi bitandukanye. Uyu munsi u Rwanda rufite abagore benshi bari mu myanya ikomeye, ariko kuba Solaya Hakuziyaremye yarabaye umugore wa mbere uyoboye Banki Nkuru y'Igihugu bifite igisobanuro cyihariye, kuko finance n'ubukungu ari urwego rukunze gufatwa nk'urw'abagabo. Nta makuru yemewe agaragaza umutungo nyakuri wa Solaya Hakuziyaremye, gusa ibigo by'ubucuruzi yabayemo n'imigabane myinshi afite muri sosiyete zitandukanye yaba mu Rwanda no hanze bishimangira ko ari umwe mu bagore bahagaze neza mu bucuruzi kurusha abandi mu Rwanda. Ikirenze ibyo kandi, uyu mugore akaba inshuti y'umuryango w'umukuru w'igihugu. Uyu niwo murage wa Solaya Hakuziyaremye uri kubakwa mu isi. Ese nyuma yo kuba umugore wa mbere uyoboye Banki Nkuru y'u Rwanda, n'uruhe rwego rukurikira Solaya Hakuziyaremye ashobora kugeraho mu mateka y'ubukungu bwa Afurika cyangwa se mu mateka y'imiyoborere?